nimbakira umuprogramu y'ebyamagara musibire kurungi nabanyita cyo butungi charity abo programu eje twatungo guno mugisha ubwo kwasa kutaya isa Dr. Philip Besije okurga umbashemeza magara numba manyamnonga hansa mu rwe bikona kandi ururembo no rwambarara konka nsakwantu tuongesereza cyijo eco kugira ngo umukazi kwa nayonsia umwana ine kuba nakoresa byo kuriya ki ine kuba nakoresa byo kunywa ki shongejo ni nkuru munonga nabwo cyo munchirize umwabazi yogu abase kutuganira kandi abakutamwe sente n'abakazire health products ebyo kunywa byabo njangwa bintu mbirebere kandi bakoresha muri kwetenga gambira ho munywani wawe reka kuba so selfish umushonga y'ebyamagara munywani wawe yatarireje ni wotorarareje mnyebyo kuriya ebyo kunywa byabo bishango maduka gono mwihanga umuhereza ndicho butungi charity katwakire Dr. tutandisiraho umucyaro uriyo nayonsya ndayetenga ibyo kurya byo gukora amashereka kandi kwari kuba ari hazire amashereka go kubanzana gabagarya g'umuhondo hazaga g'umuhondo nigakira kuhagirwa ibyo kurya ibiri kuhagira amani gumbiraga ari kurinda uburwire inkura y'umubiri imbera yo kubasisumbira kutandika kore byagwa gukwati gwaza heru nabwo eco ago mashereka g'umuhondo gine kuba kandi nigashwa n'amezi gari agabira rimwe munda niko gari nunugaho umukanwa niko gari testinga kandi niko gari kumura for is a transition kandi kije kiyamba umwana nubwo arabarya heru okutandikana neco ikiyabyarimo aryo munda exactly kandi atunga ikiramu yambe kureba ngo cyamurinda aho ntari kutandikira rero umukazi kwari kuba narya ibyo kurya bibi yaba narya ari kurya ayinenda nabyongezamo konkatagendera ibyo kurya ibiri kukurajuba katugire wareba nkurutete nirukurajuba wareba cyukamba nikurajuba wareba watermelon nikurajuba urutetera burujo n'umuntu rweta standard tagore no rumanye kanushengo tiyo pumpkin plant hati eco nikiyamba okureba ngo kiri kuba nikikurajuba umugibye byo kurya cyahereza umubiri kiri kuzajuba umubiri aguko umwana aza kubona kurajuba umashereka kandi nabishango mu mashereka so nafchere kandi mu mashereka gari kuba nakora eine ukwari kuza gukora ibindi byari kuza kuba nanywa aguko nore umwana kwa umukazi kwari kubazira bamugira ngo haza ngo ikitiri bita kitakubura ahubwo kuba nayitenga iron nayitenga zinc nayitenga magnesium nayitenga protein nayitenga manyentura manyebyenda orunda connection konka hati nyina ngo urebe wakwata uburo ukabujwangirana n'ibicuri ibitashushwire ningo kajwangirana uburo nempocha isano yabi haza ucyabanoza ukukora ijunkombe ukakamurira mu ndimu umbushere amezi agendimo nipurire nigashona n'amezi agaryo mu yinendo umwana gatura nazanda mnanywa nagira okay ntabwo eco kuri kunaga mu ndimu nawashubabona umashereka gawe kiyabire nazanira mu buriya kandi kiyatandikine ari kutandika konka rero umubiri biri kuba nibikuratiraho amashereka nigatandika kuzamo ebishaju binjeho inyombe kambiri nyinjeho konkiyo notekwa kumanutekwa kuruga umbyukuri ibyo uri kurya notekwa kureba ngo nunyombe izi kugira ngo amezi agaragaga ryo mu mashereka gayamba amezi agari kutekwa koga ryo mu byo umwana hazeco notekwa kukikuratira umubiro 500 ku rugo wagirenda kwika ibiro 500 kwerayo umwana yise kimyezi mukaga n'icuka mushaka hatara kujabira bona mbwenu kuri nojangu indebera y'abandi cyane ko kuyabiri kare ubu abazeri babiri bari full time mothers icyo cikayanguhira kunka hatiya kunka umutindo gw'amashereka gawe uri kuba wamuzi gini cyangu kigali kuza kumuhera kureba ngo umwana yatumye kirisa kiri kumara
kandi ubwo mwana no kutandika kare ashemere kumanyiza kumwe twizi utwiyongera amashereka gari kuba nayunga amatakachize mezi mukaga nkatamizi kamba jamu nugarite njuka kigali kuri tanjuka shanaga garimo burofa nureba ingenderwaho iringu atagira umwana iki yakoze sa nizi mukabita kabiri kunga ingenderwaho ikakorwa amuzira ari kumara myize mukaga ari konse bacacikora kibacacikora nabwo ico shanga ngo tubasa kugisiya konga ntwantu burikeze umwana nuje kushanga yashimyezi 3 watandika kumuha bwa juice juice zikuziri kubona ziruga mu bijuma byo niba bitari kwitenga digestion biri kuri digested nabyo byanguha kandi n'umuziri nawo ko ari kubona ronda katugire nk'ipapari litakahiye munonga rije rimuha empezi eziri koro byo mu bishaju nabwo ico kiyacangurira umwana ukurubya n'ibindi biri kwetengwa yaba nayonka ukora ibyo bishaju ibiri kumuhereza amani ibiri kumukuza ibiri kumuhereza ubutagasi nabwo ico india yuri konsya teri kwitahitana nogwe ubira inenda kureka notekwa kubyongeramo icyo kureba ngo ubwo mwana no muhisya ubwo mwana no muganirira ubwo mwana turi kumugambira kubi kandi wayitantara no kugira ikiri kuri konsiya n'ingota konchize notekwa ko itantara ukunyonka kawe iri kureta karigito mu ntambwe yashagama bikira mu ngiri kubaniza umutwe kandi kiba kiri kikuru kumanya ngo amashereka agari kiciro bwinji nigakorwa ubwonko njye uri kurebera nuri kuba atazeyire nabasa kutandika konsi y'amashereka gishe ntabwo ejo ibyo kurya biri kuyamba ubwonko gukora nabyo nibiba biri bikuru birimo butunguru birimo soyabini birimo watermelon birimo katunguru cumu birimo kutukumwe birimo rosemary ibyo byone biri kureta ibintu mugaju bwo kuyamba ubwonko kubasa gukora iyo watanditse ati ngahore no gamba mu gikopo cy'amati kandi nyo ni mango amategine buri kirisa so nanyaje bikopo byanje biri by'amate rozare yanje nebero rode kutunga amashereka amati ni pamwe uri mu bugambage ikarye binyasi yakora amata ubwo mukozi twaba mubanza habinyasi ibyemboga yakora amashereka unkati arubwo uri kubona utenga kongeramo ibiryo mu mate ukubasa kongera harye ibyo ibwari kunka uri kwijuka ngo gomate go gakuzirwe kuri sakanyana nabwo cyo notekwa kugira ibi wayongeramo kugahindura iki kiri kubasa gukora mu mubiri bwo mwana kandi hariho inyombe kamubiri zimwe iziri kuremwa kunoga kurunji umumate ziri kubasa kuteganisa umwana wanje ariho inyombe kamubiri ziryo mu mate iziri kubasa kuremwa kunoga kiri kumara zikatuma umwana yatunga icyatari kubasa hazakarugamo ifumbi y'abana bakira kugira ningo ukashanga ngo we nahise ubwire nyicira tere kiborogo ntabwo agumate ko uri kuzavuga ko ushemerera ugatamo umudarasini ushemerera ugatamo tangahuzi ushemerera ugatamo umutete ushemerera ugatamo umujaja hatiya ibyo iyo na mukono gumwe nigece nabona mukono gumwe kandi atemo n'amajani hatiya yuwaganywa ibise by'ibiri umurye by'ibi wayongeramo bija bihenda mu nyombe kamubiri izandiza kombe k'ikikoko kiri kuza kuba kilo 200 uhenda yendo mbishaju ibyandiza gukora umunte bihinduka fatty acids na amino acids ibiri kubasa kuhinduka iki cyumbi kuri kubasa kukozesa hati nyena ngo tweza tukuzara ubwiro bwinji baja oronde ntura oronde byenda bakutekera mbumba guhami ikindi cyo kutragira n'ikina no bushera bw'enkombo bwa bwambereho konkana nicaba ngo tugambere ezintura na nebyenda arabasha tukabataza kiroze byenda buri wiki haba muki ahabwo nje batandisa taroho kindi twakubasa gukora ebyenda bashaka baraje kufuruko mu makatuzi ukundo teragwa furu
Okay. Ebyenda biri mwece kiri kuza gukorera ico kikoko. Nabwo ico harimo ibyo kurya byona iby'ico kikoko kiri. Ikikoko azine ente. Ente, embuzi, intama, byona biryomu. Kandi birimo bitakahindukire kiriya icyayombeka. Ikikoko ico. Yes. Ntabwo ico harimo icyo kweta embryonic stem cells. Mbibyo Ezo eziri kuza umubiri gwawe zikayamba gukorera amashereka agara kuzuga umwana. Okay. Obutura entonga yes. biringanya byona birimo ikiri kuhagira immune system okwebera ibiri kuba nibirubwa heru bitakamanyirire kuba umuryo gw'umwana. Kandi urugo umwana kwari kuzarwa na yakira buri kintu cyona icyakiri icyakiri yo mu bukaza ari kushobora na chikwata kitamu nabwo ico genes ezari kuba ayina ryo munda na yongera izindi eziha umwazarirwa umuwe byasha nk'umwirwarira aho yazarirwa n'ingaho yazarirwa handi mu bikoko byone byarabireho mu byejombere yarimo genes zona zimuteraniramo. Nchobora kushangira motor strong abandi bari just temporary. Atushanga ngo nabasa kwengeraho genes zirengire miliyoni 2 yaheza kuzara. Kandi agumana yongeraho abanyabuzare babona amanyabanywegera amanyanyo twiza ikiyinje cyamutemba hariya agena nayo mwene ijombera iri kubiryo mu mubiri no kweri kutekwa kwitebekanisa kubaho umubutika burunji ningashi umuzungisho kweta symbiosis. Yes. Kugira ngo ajimanyire itamuteganisa abeho nayo agupfa naza kuguma nayo. Ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products. Nabwo eco ibyo uri kuba nokora. Nobano bikora ngo utebekanisa umwana kubaho ahera y'umubiri gwawe kandi abase kwebera embera yona. Yemerere. Irije. Konka umuryo bwo bwire ubwari kuba na yonka. Kukira munonga ijunieze mukaga yo kubanza. Ukuri kuba no muganirira, ukuri kuba no mukunda, ukuri kuba no mwagaga, ukuri kuba no mwishongurira uri kutekeka ngo ahungire konka wewe ari kubaburire. Uko mutari kutonganira mu cishenjali abyami kwine cyangwa kikuri gukorera umubiri bwo mwana ukubasa kukura bwine buri kintu cyo n'ikiri kugombe kabwo kuba ubwo mwana nabasa kurimbagirirwa. Ubwo mwana tukenjini tutekateka ngo ahubwo kuba atakagambira ahubwo kuba tutekateka ngo tari kurira. Umwana ubwo nabana itekereza no kugamba urujungu n'ingoro Faransa nabyetegereza. Ntabwo eco ibyo kurya ibyo muziri ari kubine n'amashereka guri kuba nayonka ibyo byonka ibi kwisa ubwo mwana ni environment y'wamukoroza kurinda hari kukurira ibiri kuba biriho yamba munonga kurenga ubwo mwana yabaje kandi n'amashereka gawe nago gabo bwo mutindo murungi ahubwo wagire kiniga nigaza mwo bushego wanywa amarwa nigaza mwo marwa. Nabwo eco umukazo y'inenda yanywa amarwa ayesazire shahibira atakagire ku ponsi umwana kandi umugezi ushahiri arengu yanywa mu karita y'amezi uko yabatakikuzirati hariho ibirazibire umwana kukuraje ahubwo ko nibitahataho umukozesa y'ibyo kurya umwana ogwe kandi ni uri kubana yiwe nkagunka nigabanika kuteganisa nanye n'inzongoro kana nicyatumwe no kwitantara kakawa nayo niko kurita karigito mu ntambura yeshagama haza kiki mwene kirenga ahantambura nungiri kubane hagira inkora y'amashereka n'inkora yo kumwana. Okay. Hati nahiza koresa je ebyo biwangambira ko mukazo rukunsya amashereka gere quality ningareba ngamanya manya ntubwena hato mutindo ntomwana wanje amashereka ntomunaga ntata hina kana mutinda kubo mwana ninda amashereka n'marungi
akana uza ngo inamashereka tagakwazi ya mwana ngo inagacwekere manya ngo inagakwasire manya ngo inagagizireki icyo kikabanzire twenge yituru kuryamo agarukwarite go nagahi buri mukazi tari kushana n'undi araka ari wowe uri gushanga kandi katwaye iyi n'amashereka uwagariye woshungu ni kago musharara aha konka ebirise birimo biri kumara konka uri kubasa kurebera ngo ebirise biri mu mashereka nibimara umwana nayonka yiguta umwana yonka azana umwana nayonka abyama bitari ko yargamo karaya kumana wale wamwiye hakatere kigorogota kandi ubwo nubasa kukushanga ngo nucereka twawere konka uri kubasa kumenya ngo n'umutindo gwayiguru umwana ure yiguta umwana ure yazana umwana wamureba mu misho no mureba ngo gumisho garimo amashemererwa gatari kubanje. Okay. Hati quantity y'amashereka na no kwiguta ko mwana very related bita abo kandi no gushanga omukaza inamabere yazira hatagona ngatirika konka buyayonzi y'umwana tiyiguta konko shango ino amabere make garinganire oyonzi kyawo jira umwana wazahari bibasa kwabyina akakwate quantity na quality hati ubwinji bw'amashereka n'umutindo bw'amashereka tibiri gushona. Yes. Azanye nango urebe indya yirigenda. Uriya naba ayinera konga ibyari kurya wewe nkati biri kumuhakira. Yego. Kandi ubundi ushanga ngwe umukurya beyina kahunga beyina umuceri beyina kitoke. Kongo cyaza kushanga biri kwango akahunga nikamwanguye. Ntabwo eco umutindo gw'amashereka nigwije kugira ahantu byo kurya ibyo kugenda no bindahindura. Dore kubasa kuba uriya mu byo gumwe amashereka gahuga kaba agumutindo gwicika cyayigura. Kandi niwe no banokorera kubogwa mwana abukwa ibyo kurya ibyaramanyire kurya ariyo munda nari konka ngereje kukunda yatandika kurya. Ntabwo eco okushanga ngo uyine byo kurya ibitari kushona kandi nubaganisamo umusandi tibyija mu rudigumwe ngo uyine yuhura bamwe no beta balance diet konketariyo mwabwo kubene binji wabirwe mu rudigumwe nabwo eco wa balance ngapana nwasa kurya amashazirizo urye bihemba nyenchakaro urye bwakurataho imukene naye kwishira urye shinyobwa ukitiye mukece nyanja niko uko uri kugenda no bihindahindura niko uri kugenda no manyiza n'umwana ibyereje kukunda kandi niko uri kuba wine binji iri kurete bindi binji okubisa iki kiri kubasa kombeka iwe mpaho ngo uri konsye kandi n'umwana uri konsye konka mwana umuntu nabasa kubina amashereka minji konka gatakigusa nuwasa kubina amashereka minji konka ibi umutindo gwabwo gurya hansi hazo umutindo gw'amashereka ngwija kurugirira uko kuwabijwangirana ko kuwabiteka ko kuwabitebekanisa ko uri kubikunda cyona nikisharaho umutindo gw'amashereka. Okay. Icyaha muhero hariho abambete herbalists konko shango umuntu we nakoreka unabasa kugera mu gishaka ace bishaka bite bya buri izoba abikunyukire abikuretero binywe ngo rero gira amashereka bionka konka narebe watamu za chukamba harimo bushera bwenkomba harimo bundo butunguru harimo bunde entra konko umuntu akoreka ngo yakoretere ico ishaheje amashereka ngangenda kwita echo no ikirizana nacho hati nureba nitugiyete bishaka nebishaka amazima gari ngo nemboga. Okay. Hariho binje bitwaye kugize ahubwo kuba twapira tukuriya wari kubifuta twarwara bakabitwereza ngo mubazi konke iki bari kwereza ngo mubazi nkibaca kwikibire kikuburiro mu mubiri nabyo kubaga ngo tunzire haza ejo chlorophyll ningashi ijoshagama yebyo bimera iyo ari kushekura kakwereza ni inakakwate nishagamo yuri kubine kandi ine mutindo gucika cyahiguru kandi ikindi icyo uri kuba iki cyo mutano harye byari kunganya akashekura akiya mushanda akakikukanywa nibibisi
tibiri kushwana njana mix nkuko uri kureba waza gukoresha bikutu uri gukoresha iki kimwe hati y'ibyo kwari kuba abidisire hamwe akabifuta akabikwereza ukabinywa amashereka kakabaho nuba watuma umubiri enyobeka mubiri nuba watuma umubiri entegeka mubiri nuba watamwe mbanjirizi nuba watamu imyonyo nuba leta karigito mu nkora y'ibyo kurya kandi turi gukora amashereka gonka ni wewe wenka nuya hakabiri Masa doctor nakubwa ngono basako nkorere cyafayo nani nyonsya kese nani ndanguzire ntakurya je nimbigita nimbiko nubinywa nubaje konka okuteka ngo nubinywa gukora no yonsya nayo nebirye nshobo kwayo ahubwo tene umuntu utari kwetenga amagara marungi bwire bworo bishambaga n'umtodo mana ngo twagenda nabwo ukashanga icyo bakunyukira nsa kumara weekend ndonga n'umushobo nomba mu preservingire muta ibi kesi twaremwa tukija mukatereza ibyo konsi yaninge byo kutombeka amagara numanke ngetanga uzi nerinda konkati noreba ko uri kuba ukwasire ibyo wakatoka binyuka mu shande waheza kukinyuka utuburi yatandika kushishikara tiri kubasa kumeryeto yego nabwo ikiri kutuma nyowe nakora kadomora kakakwa nabwo kube bindi kuba injurangire muto uri kubimanya konka bo kubiri no bimanyo kabiri no byikorera kandi ukora icyo gukoresa hati abo goshanga ngo wano yenda zinka umunyabarashanere wano yende kiri kuza juba ribo mukambo kuguri kurasho umukambo goje gwito gwitakura ubwo nyine ngunyuka ngota urangirane n'inyabarashana ukoresha ndonywe iwe turi bonse kunkiro y'urukuguru kashati watamusukura turukuru ngo wabibuzabuza hati wagambira umubiri ngo utindi kubyenda bitongera umusukari atumbiri bwo kuza kuronda sukari iyo kutayateka mwiya yabinuze byo byuka binuzire nk'ibyo hatushanga ngo hari ubwo uri gushanga ngo umukazi ko ari kube inenda hati ahurira kubi hati bamukunganyire iki nakiri babimuhereza abashikora bamuhereza mutero mucitribite kungati wotabujizo kwebimanyuka byekorera nje kuteyateka mu mbazi kandi ogwe bakwibye kurya byo kuyahenjara yo yindi I get it ona kire tukampaho aho kana nyenda kubuza bwintu wano utandika amashirika ngaba macerera kigumiza mugaka mwana wanza muzarushanga amashirika pega kandi kurugombo teka kugerenda mwana bwogizira utwire noryebi ngo kubishemerire abonje ko nahikayizo bari kuzara immediate amashirika gatizira kandi turanyitebekanisa amashirika go kubanza ni gabaga ry'amashirika go muhondo so ngati yakwaga sabingi byo kombeka ni gabaga mu ibyiza byo kureberera umwana ukwitegura kutandika kombeka bari mnora ninja ngutendere bahereze bigambo bya hamwe nako batanyurere yashaka umuzeyire n'ikintu kikuru mulonga kandi atari wo mukazi kuzara tindika mu tukabiri turi nabwico umuzeyire no kureberera umuzeyire no gukunda umuzeyire no kurisa umuzeyire no kwega akamanya ngo okurye byo kurya biramwombeka ntwararwa mu byo kurya birayombe ko mwana okurye byo kurya birakombe ko n'umwararwa amashereka go kunsi y'umwana kandi ugo mwana ko ari kuba nayonka amashereka go mutino kwishikaca higuru uba wakutandika insinganto zirije kube mango umwana umunsi ahaje uri kumuha amashereka aganwe birisa kandi biriko rugombe yo kurya nebyo kunywa Dr. Philip Besije yabasa kutushomesa umwabazi yo kwerizoba n'abantu cyo butungi charity umuhereza kandi program wegene tushikirwaho abakazire health products ebyo kunywa byabo bijya mutindo kandi bishemeza amagara gaitu yiwaru kukoresa gambira ho mutahi wawe kandi bishangwa omaduka gona omwihanga imbendeza ukurara kurunji mukama witu abarinde ebyamagara byambikwa Kazire Health Products.